is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. Mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would for
forsake 1,000 other days anywhere. If I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone. My glory, my King, and my God. Dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I love the Lord.
servant, I will offer you my sacrifice of praise and of prayer. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life. Be my strength in the dark. Oh Lord, save my life. Be my strength. Ayo pabingi po kay kongan kapatid ng Kristo, kingaldoy ti pagmasosyan tayo ing ikalabingadwang Dominggo ning Karaniwan na panahon. Panandaman tayo po yung presensya ning apong ginubusal tam at ang kaya katamong pamagmasus at katanda kong magsan itong kating panalangin at pamagkama. Ding intensyones kaniting misa. Kapasalamatan Dr. Joshua Elmer and Katrina Dungka, Gemma Erwina Calixto, Jonah Elijah Dungka, John Ervin Dungka, Elmer and Luz Biminda Dungka. At para karing sa blangkinayap na ning COVID-19, para karing kaladwada di Christine, Virginia, Restuto, Emilia, Adriano, Bienvenido Jr., Melinda, Alex, at para karing kaladwada ring Mayang Wabye, pauli na ning COVID-19 at ding maldang kaladwa king purgatorio. Makiabeta mo po ngeni king pamagkanta king dalit na pamuklat. Kilaginig pa ang panianak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Maya pag at panapon po kay kayo nga. Maya pa ba't may ito po? At syuta na po king kalabingadwang Dominggo ning Karaniwan a Panaun. Banding ko pa yung magitang karapat dapat marapat miyang pang kaniting balamisa agdanag niyan yag kasta pa yung kapanisyan karing debatan tang kasalanan kay milabas. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatid, ulimi kasala kong bina, ingisip pamano dapat, miyayawang kakulangan. Ulinit ang panigapu, Santa Maria ang Kapilan Biren, karing sablang Angles Sampon Santos, at kay kayo kapatid, ipanalangin king Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayupayang tutu, pagaluan na katam, at king pangapataw daring kasalanan tao.
idala na katangan sana, kimje alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamu, o Diyos ning metos sa kluban. Sa sambanda ka ang tingginu, Diyos aparating malapit kay kami, masaya king mamausig pakik, iba't king kayala ng kapanatagan ning yatong iti, babalikdan miya ing kekang kasunduan. Papanatilyan mo king metong king kekang kapayapan, manalig king kekang lugod. Idiyadon mi kamamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tamo po. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Jeremias. Nga ng Jeremias, ding sabla daramdaman ko lang bubulong,
makapadurot kaya katamo ing makapangilabot. Isumbong tayo ka rin at king kayo pa yan. Agyang ding matalik kong kaluguran, panayan daing kanakong pangatimbuang. Ngarang sasabi, magkang akwan ng malinlang, kanita, arakap tayo, at apagbiangasan. Dapat ika, Ginoo, at siyo kasiping ko, masikan ka ang pamayupaya, at detang ka na ako maglupig, mga buwala. Mga pakarinela ang gaking alangangga, uling ela malyaring magtagumpe. Ing karelang kamarinayan, kapilan man, makalingwan. Dapot, may payang Ginoo, kingalang pangabiran, tao kaya ka lang panyabukan. Balo mo ingat syok karing pusura at kaisipan. Inyabustan mong akit ko, ing pamagbianggansa mo, karing kasalang ko. Uling karing gamat mo, karing ko binili, ing nasa ko. Dalitan niya yung Ginoo, puriyan niya yung Ginoo. Niligtas na laring may lipit, king upaya daring taong marawak. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, King maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo, king maragula lugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, libakanda ko, at tutukong mga pakarine. May ngari kong alwang tao kareng kapatid ko, anti kong dayuan kareng katubali ako. Tiktak karaguling pambagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo api, mikakaluko, king puso ko, ing pamaglibak dakya ka, kanako digpa. Ginoo, King maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Dapat para kanako, kaya kako manalig. O Ginoo, o Diyos, king Panaun na tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul alugod mo, ika, pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko. King uli ning mayak mong pilubluban at katapatan, o Ginoo, uli ning maragul mong lunos ka na ako, saupan mo ko. Ginoo, King maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Panakit daring mayalipit kaniti, tumulala, at ding King Diyos sasamba, may pasik nangan la. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing dalong da, ringat tsuking pamagailangan, at enala payang gulutan, detang kayang kaluguran, at tsuking sukulan. Banwa at yato, ing Diyos kaya kayo yang puriyan, dayat malat at sablang at kayang lalangan. Puriyan niyo mo naman. Ginoo, King maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kareng tao Romo. Di natanging kasalanan, kete king yato, king kapamilatanan ning metong a tao, ating kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog a ketawan. Uling ding sablang tao, mi kasalalo. At inang kasalanan, keti king yato, baya pa miyabiyeng batas. Dapot, nung nuwalang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibot king Panaun ng Adon, hanggang king Panaun ng Moises, mimiral ing kamatayan, karing sablang tao, pati na karetang mikasala,
king pamaglabag, king kautosan ning Dios. Antimo ing pamaglabag ng Adan. Iadan, larawanen itang metong nga tawong mi pangakong datang. Dapot, elalubos miwawangis, deting adwa. Uling ing kalam, ako sanang pigkalub ning Diyos, nakalupa nitang kasalanan ng Adan. Tutupin, king mag-ari kareng dakalataw, ing kamatayan, uli na ning kasalanan na ning metong nga tao. Dapot, lalong maragul ing kalam na ning Diyos, at antimurin ing kalam, ako sanang pigkalub, kareng dakalataw, king kapamilatan na ning grasya na ning metong nga tao. Yesu Kristo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakatabo po. Inglulugot ka na ko, pamintuana la ringamano ko. Lugrane ning igpako, at ibpako, at ako, manuknangan ke kaya. Inginu mantabiya ke kayo, At kaya kan timurin. pamipasyag king maya pabalitag panggang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Misa na yaldo inyang may bengina. Nga ng Jesus karing kayang alagad. Tara, dalakit tamo king kangatbanan ning dagat-dagatan. Inya, likwandala ring dakalataw, sinakela king bangkang sasakyan ng Jesus at delakit de. Atin lang kayagnan aliwapang dakalabangka. Di natang intutong masikanayangin sa sapulanay ning mga ragulay alun, ing bangka, alus kakat mune king danum. Makasandal neman Jesus king metong aulun king banda ng tauli ning bangka. Matutudya, ginising dering kayang alagad, maestro ngara, ala nanuman keka, nung mga mate, mi bangon niya Jesus at nga na king angin, tuknang ka at inutos na king dayat malat tahimika, tinuknang yung angin at mi kamaragulat katahimikan, kaibat nga na karing kayang alagad, bakit mitatakutan kayo, alakong pangkazal pantayanan, detangana laning maragulat takot at kilabot at ngaraking metong at metong, nino kaya iti pati na yung angin, ating dayat malat maminto kayo. Kabadading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. A few days ago, I received a text message from a friend. And the text message says this: urgent prayer requests. Pray for the church in India. 20 churches were burned down last night. And tonight, they want to destroy more than 200 churches in Olisabang province.
They want to kill 200 missionaries within the next 24 hours. All Christians are hiding in villages. Pray for them and send this message to all Christians you know around the world. When you receive this message, please urgently send it to other people. To Christian missionary families sentenced to be executed by Islamists in Afghanistan. Please pass this as fast as you can so that many will pray. Now, the Islamist group called ISIS just took over Qaragosh, the biggest Christian city in Iraq. There are hundreds of men, women, and children that are being beheaded. The people are asking for prayers to be made on their behalf concerning the ongoing atrocity in the country. The end of the text message. Bayo po yung sabla, korekan ko yung kanakong sarili, kanakong abasang ebanghelyo, yapining year B. Kasi giluna ning ventilador, sila po ni king kasumangit. Ining dapat mabasang ebanghelyo, yapining year A. Anong nung sasabyana tungkol kang persecution. Nung inya, binasa kay kayo ining text message ini, pepayabot na kanako ning meto nga kakaluguran. And it is about persecution. That persecution around the world is something that is for real. And produkto ng imahinasyon ng tao. In kaligaligan o persecution o pamaglapastangan kimbiyanan ng tao ene produkto ng mass media o gawa-gawa ng mass media. Uninayin ito dakala ring Kristiyanos adaralan kaligaligan, daralan kamatayan, ulinaing karelang kasalpantayanan around the world. At nga na po ng Ebanghelyo, ay ikwa nga basa at eyo ikwan dindang, nga na eyo pitatakutan, ding taong malyaring makamate, king katawan. Ang gabo ka rin, ingagawara. Nune, ing dapat yung pitakutan niya pinitang malyaring makamate o sirane ing katawan at kaladwa king impyerno. At ita yapin ing apong Ginoo. Ya ing dapat tamong pitakutan. Aliwa ing tao king kayang pangaberdugo nune ing apong Ginoo amalyaring ibagsak na ka king kalalalaman ning impyerno. O itapuing panagkat na ning may pabalita kay katam ng aldong iti. Balwan nyo, ing number one persecutor
around the world today, alangaliwa na yung COVID-19. In COVID-19, pagapanga na ing takot, king mabilog ayato, anyapin, miyusuya itang amanong lockdown. Ating takot, amamalik ang puso na ning tao, ulaniting COVID-19 ay ni, mayayakit kayong face mask, asusulod tam. Mayayakit kayong social distancing tam. Mayayakit kayong sanitizer agagamitan tam. Mayayakit kayong disinfection agagatam gagawan right after every mass. At dakal pa, may itong nayan, kayong makabawal, ang lumwala, o kaya simba, dahil taong atin ang edad, 60 above, and 20 below. Yan, ang takot, amimiral, kay katamungan, kaniting pandemic situation tao. Nganapin itang metong talapanaral. Aliwa ing pandemyang yan, ing dapat tang katakutan. Tatakot kayong mate, nga na. This is not our home. This is not our permanent place, nga na. Our home is up there, Ngana. Our home and permanent place is in heaven, Ngana. That is why, ing dapat tamong katakutan, naliwayang pandemya, nung katakutan tamo dapat, yapining mateka, alaka king gracia sanctificante. Alaga keng grasya na ning apong Ginoo. Ito yung dapat katakutan tamo. In COVID-19 nga nawari, balamwari metong yung taong berdugo, ang makamate, bukod mo ing katawat. Other than that, ala ning apate, eni apate ing kaladwa. Anyapin, ing dapat tamong pitakutan, alangaliwa, nune, ing itang taong ay ita, o itang Diyos ay ita, amalyaring silabana ka, katawan at kaladwa, king impyerno. Nung alata mo, king grasya na ning sanctificante. Tandanan tamo, magbalik tamo kitang text message. Persecution nga is something for real today. And millions of Christians are being persecuted around the world. And as I said, and I would like to reiterate it, the number one persecutor we have today at present is COVID-19. It makes us scared. It makes us fear a virus that is invisible, a virus that we don't see, and yet we are afraid of. What do we do to fight this persecutor? One is to say the rosary from the heart. Number two, to pray the Divine Mercy Chaplet. Number three,
pray the crusade prayer. This, of course, are end times devotion. And since we are living in these end times, we must use these prayers that will encourage us, that will make us brave in the face of this COVID-19. Amen. Talakad sasalpan tayo po, King Joseph pangmaypay tutu, dinalangking banwat yato, at kang Jesu-Kristo ng anak ng bugtong maginutam, pingagliking upay ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pagok king cruz, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katungal dos sinubliyang mebye, pepaitas si banu, makalukluk wananin Joseph pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman kay tiban magkum, ka rin mabiyempon may nga mate. Sasalpan tayo kung Espiritu Santo, kin Santa Iglesia Katolik, kin pamis na magding santo, kin pangapataw na rin kasalanan, kin pangasuplirang miring med, at kin biyalang angga. Amen. Manalangin tamong mitmong tiwala, king ikpatang at yuban mo, banmalaya king sablang makapigil at takot, may katetagan tamong bunga ning kazal pantayanan, ban atalakad ing kayang kayarian. At nga tamong makibat king balang kay donan, Gino, manalig kekeka, itangan. Gino, manalig kekeka. Para karinganggang ministro ng Santa Iglesia, alasa ng takot at mitmong katapatan ni pasyag karangamanong naning Gino. Manalangin taking Gino. Gino, manalig kekeka. Para karing pamuntok ning balen, manibala lasanang mitmong kalinisan, anti naning nanumang makatakap milantad, at ding balang lihim mibulalag. Manalangin taking Gino. Gino, manalig kekeka. Para karing kapatid tamo, alejo re king biyere ing Dios. Ganakanda sa king emi papasyag kang Jesus, arapan daring tao. Nala naman ipasyag kayo, arapanan ning ibano. Manalangin taking Gino. Gino, manalig kekeka. Para kaya katamong makatipon ngeni keti. Mi kabanalta ng takot king Dios. Ang makaparusa king kaladuat katawan king impyerno. Manalangin taking Gino. Gino, manalig kekeka. Ngini po adman taming sarilitang kapagnasan. Gino, pautang miras na kami harapan ng Jesus, ipasyag na kesa ng kaya harapan mo. King pamaglakbemi kete king yato, alang takot at mitmong kapanaligang kesa ng manatili siping mo. Hindi nga nadwan mi, king lagyo na muring Jesu-Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tang.
Manalangin kayo kapatid, baning kakot kayo gayon down. Tanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurat ti kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamu, Ginoo, tanggapan mo reting kekengain, at mananasan ng iting sakripisyo ning kapuryan, padalizaya na kay pusot kay isipan, at gawa na kayong parating masigasig sumuyo kek. Iti nga nadwan mi ko milatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi ya kay At kekan nayoring tinuring, pusoy. makayat na no Salamatan tayong Diyos aginutam. iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matulid sugat at makakabus. Ing pasalamatan da ka, ing sablang penandit at numan ka rin o ginubanalig pa. Mayupain tuto at alanganggan Diyos kamamilatan ng Kristong ginumi. Inyang mi kasalaring ke kang anak at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo ke kakapamilataning daya, ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin ke kang anak, king ke kang Santa Iglesia, ban maging metong la, igpa antimo nung makanano kayong metong, ika, ing bugtong anak, at ing banal espiritu. Ulinita, kambiring sablang koring angel karimbano, dalit ming kekang ligaya, lain makyabe kingalang tuknang dang, pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tuwing ikapin banaloig pa, iging panibataning sablang kabanalan ulinita, pagparlampuing pabanalan mo sa dating ayin, ngaslag ng Espiritu ban para kay kami, malyalang katawan at daya ning ginuming Ezo Kristo. Bahay mi daon kusang lubkim pamilas at kamatayan, inuwaning tinap, at pepasalamat siya kaya piraso ni, at binyene karing kayan disipulos nga na, tagapanyit, ikungan at kananye, iti yung ganakong katawan amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman, kaibat ni nga punan, kinuha na yung kalis. Pasibayan pe, pasalamat kay kadbinyo na yung kalis, karing kayong disipulos nga na, tanggapanyit, ikungan at minam ko kanit. Iri yung kalis ni ganakong daya, yung daya ning bayo talanggang tipan. Amibo, para kay gat paring sablang tao, mangkita ipatawaran ng kasalanan. Dapta niya iti, bilang kabigaganakan kanak.
Pasyagdahing ini misteryo ning kasal pantayanan. Niyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biye ng anak mo. Taraon niya kekiting tinapin ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Laning pasalamatan keka, ing pepar yan magaming, matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kek. Mapakumabaming pag-ama mo, kingi kaming anzanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing zante iglesia makalaghanap king meto yat, ban mi ganap yas sa aking lugut, kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino kaya kaming Arsobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kaya kaming ipanalangin ngeni. Minsan pagyang lubdam, ganakan tala, ding kaya katam personal, akayadunan king geno. Ganakan mula naman, ding anak mong di Christine, Virginia, Emilia, Adriano, Bienvenido Jr. at Melinda, ay naus mong meko kete king yat. Ang tiningking binyag, metela kambyan ng Kristo, mira kayan lanaman sana king kayang pang subling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatid pepay na at maninayang pang subling mye, ading sablang mayango na biye. Tangapan mo sana, kimaligayang nga harapan, pagkalulon mo kengan, gawin mo keng karapat dapat magkamit, kimbiya lang ang gabang kambe, ninwa na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles, ading sablang sandos at tinupad king malmong kaburiat, kayang kaya kabaning Panaun, puri nagat paligayan, kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupahing tutu, kagawin na Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini puryantang igpa, amiglalang keka tamunga. Sa kasalaga, sambahin ng ngalan mo, mapasa ang kaharian sundin ang lomo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami na ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nangakasala sa amin at
Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sungamiyo, Ginoo, king sablang marok, malagno yung paggalubing kapayapan kayong Panaun, be. Banking kasaupaning kayong pagkalulo, parada kayong may kabus kayong kasalanan, at miligtas kayong sablang kaligaligan. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, kayong panyatang Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoles, ang kapayapan lalakwang ko kayo, ang kapayapang guwabye ko kayo. E mo sana mabalikdan din kay kaming kasalan, nunelawan mo yung kazalpantayanan, ning kayang iglesia at pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian. Ikang biyet magari manggaman king alanganga, Amen. ang lugod at kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilanman kayo. At kaya kanti Bakit tapungin, may kakamitong tamo at may kakalugod king Ginoo. Kapayapan. kapayapan po. Ngayong korderin Diyos, ngayong milalakong kasalanan ng iyat, nuwan na rin mayaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manatili tampong makasiklawod. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuwa mo mikeka, king lupigane saning Diyos, at ika, prinsipiring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patulandungane king infierno'y satanas, pati na ring yaliwang mga rewa ka espiritong luyon-luyon king yato, at maninton king kasirandaring kaladwa. Amen. Oratio Imperata. Panalangin labang kin 2019 coronavirus. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king 2019 coronavirus. Ama kamate at pepasakit na karingdakal. Ipanalangin mi ing grasya mo para karing tawong mitutukan magaral nung nanuyay ti. At nung nanu ing panibatan iting virus at ing sakit adaralan na. At nung makananuyang mikakalat. Abayan mula at ituntun ding gamat at kaisipan ding matenakan, king pamanulo, pamapakayap, ban makasuyo la karing masakit, at ding gobyerno at pribadong ahensya, at sukat manintun panulo at kapaldanan kaniting epidemya. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Pagkala mo kaya kami ing grasyang magobra para king ikakayap ding malda at ing makasawp karing at tsuking pangangailangan. Pagkala mo iti king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ampong magari kambe mo, king kameto nganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Banala Maria, induning dibinak grasya, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Dingega-naga ng Anghel Ampong Santo, ipanalangin mo kami. Talakat tamo po. Manalangin tamo, O Diyos at igpami, baluming kaluguran mo kami, uling binyeme ke kaming kekang anak, banmantabe ke kami king Diye. Timawa mo kami karing takot mitlunos king sarili, at dinan mo king sikanan lub, marap king Diye, kambening katapatan at kapanaligan, king kekang anak. Saupan mo kaming mipawi, karing kekeng kaligaligan, king pamakiligligan mi, at kayalan tiwala, king metong at metong, at king pamagalinlangan ming, talakad para keka, at para king sablang mayap. Manatili ka ke kami, asanang kayabim, ngenit manggaman, king alanganga kamamilatanang, Heso Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi ya kay kayo. At kaya kanti mo. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ng Igpa, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ng Misa, mayari ni, umay kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.